Evo danas ćemo razbiti mit o vožnji preko zime, znači u zimskim uslovima kad je napolju minuščina. Recite mi ovako, da li vi kad upalite auto odmah krećete sa autom ili čekate u mjestu da se auto zagreje, to jest da zagreje motor? Ja vam tvrdim znači, da trebate odmah krenuti. Zašto? Zato što pogledajte ovo ulje koje je stajalo cijelu noć napolju, ja sam to namjerno ostavio preko noći, obično jesti ulje, pogledajte kako gusto, znači kao sirup, pogledajte, ne može curi. Evo, koliko se skusno ne može curi bukvalno, znači morate ga stiskati curi. Šta misliš da se dešava sa motornim uljem koje je u autu, koje se vozi, koje se greje non stop, kako ono izgleda? Zato je bolje uvijek upaliti auto, lagano krenuti da se ulje digne gore, da se samo zagreje, znači ne čekajte u mjestu ništa, to je loše za motor, vozite auto lagano da se samo zagreje, znači nemojte čekati da se auto zagreje u mjestu, loše je za motor, ljudi vjerujte mi šta pričam, znači ovo je najbolja metoda, znači upališ, kreneš i to je to.